Malo ljudi zna da je 1796. godine Crna Gora ostvarila jednu od svojih najvećih pobjeda nad Osmanskim carstvom. I to u bici kod Krusa, blizu današnje Podgorice. Osmansku vojsku predvodio je Mahmed Paša Bušatlija, kadarski vezir, jedan od najmoćnijih ljudi u ovom delu Balkana. Njegov cilj je bio jasan, konačno pokoriti Crnu Goru i slomiti njen otpor. Sa druge strane nije stajala država, već narod pod oružjem. Crnogorska plemena predvođena vladikom Petrom I Petrovićem Njegošem. Crnogorci nisu imali profesionalnu vojsku, nisu imali topove ni uniforme, imali su teren, iskustvo i jasnu motivaciju, odbrana slobode. Bitka kod Krusa vođena je u brdovitom i nepreglednom području, to je potpuno neutralisalo brojčanu prednost Osmanlija. Crnogorci su koristili zasjede, brze udare i povlačenja, ono što bismo danas nazvali gerilskim ratom. Ishod je bio šokantan za tadašnji Balkan, osmanska vojska je poražena, Mahmed Paša Bušatlija je poginuo u bici. Njegova smrt imala je ogroman odjek, ne samo vojni, već i politički. Nakon ove pobjede, Crna Gora je faktički učvrstila svoju nezavisnost, a osmanski prodori iz Skadra su zaustavljeni na duže vreme. Ipak o ovoj pobjedi se danas retko govori. Zašto misliš da se o ovakvim pobjedama tako malo govori, pišite u komentarima.